Okay guys, how are you? Today, ngasi topic is akhoi gi family member amna haibirak pane. Ai family member ja akhoi imu manu te ko akhoi YouTube family ja sigi member akhoi subscriber amna yam kan haibirak pane. Yam hai khangdana tawbde te haipa sa doine si ju haidi inkhalapo matam da nungsi ningogi matanga kaina bai matanga nupini adai matang sigi matang topic chairom ne. Adubo ai video ja hodinga da wa mati am tanding ang jahoge. Haidi ai gi video ja si ja Facebook te share to bi da adu mate harawa yam tin nungai ab khambra. Adu share to matam da video du gi link do happyo haidi ai ju subscriber do khatang kana ja huidana ka adu ida maktani na atai ki sunate haidi inkhalak matam da nungsi ningol gi feel phak pa nungsi ningol gi ihul phak pa sidi hongna chane sidi nature ne kaigumba phorok tra bada nakhoi na chena chalo ero nakhoi namana bana wane be ero adu phorok ta mi de ko psychiatrist le ne makok to cha am le bu khamba adu thuna doctor da layeng ko inkhalak matam da nungsi ningol gi feel phorok tra ga hayeng mature or matam da feel phorok pa kambu ji ne ada legai je nuksina matam da adubo nuksina ba je asina main focus POT have dinate ko ai heading thade inkhalak matam de nakoi 90% like la suluina tamba stage amne like pa stage amne sida ko like sida hena focus ta le dana ko asi jina ko ba secondary ona thamoba aide pata moina thamoba yam ka hena lumna lamna loksalu no hoi langba khotpa loina sada icham thamna de example pi akoina chak cha matam da ko akoi mathen mayam yawi dana kangau gumba adu de moro metpa gumba champut gumba adugum yawi dana hinjang gumba ado chakchini yam na chadra adumaina ko like to the main focus pi over nuksina baje ko aseng man nuksi bagai de ko film da drama da ai ba da yam phajabai wane ko yeng yam nungai be wane ko sengna ayu oiba view da haiwa kan ko sengna haiwa kan ko aseng man nuksi be ko chumthang gum mane ba chumthang Rambo gum mane ba makoi de kamra lap neng ba da phajani ba adu mate yeng nungai de mit ke de yengai pen mana roi ba adu naksana changu matam da ko aseng man nuksi baje ko kaido nung da lai roi ba kaido nung da supang phangoi ba nang na sana to da wara to kani ba okay guys aduga ai mathangi point je nuksina bada ya birakta ko aduga ye thuidongna hayu ningai lekte da mane yakti da nam pam da wi ni adu lore kaino adu ta nangju nangna yab nupi ma hainaro nangna yab nupi ma koiro adu da kanada da ko asma ya namne na yahung tanga ta hogolaga magi tuition ga ngai ba nangi tuition ga chang da gai ko adu da gi lapoi sem ga thin da na kolom ga pi da na magi notebook ka sinbi da na adu ma kaim taw nu wara to ka ni nang na sana to da sana bi ga thamang ni ma di mara apa am la ga maning na pata ki nang na si devda sa le ne adu ko nangonda yaraktra nu pi du di ko khambra nang ko nang adu matung kuina matam mang na bane kem kana de ko aduna nangna yaraktra ga de atopa nu pi thiyo pithribi je yam chaw ni nu pi leja ma maton na te ko nu pi meam lem ne adu de hena phaba hena nungai ba thengna kane akhoi ju mangai aham first lap tor matam na ma na loire mangon de hen ba phangoya second lap ang lai adu ju ma na loire mangon de hen ba lai roi third lap tu ju adu ne hen ba mahom la fourth tu ju adu de hen ba nungai mahom yaw mi je amaga am tamana de ba adu last ai aroi point nungsi be de kaina ba ge adu matang de ai ge mai ge first lap tu ju hai gre ko adu na taba atopa way da am khai ge ko hade nuksina kana kaina ba gai ja asida khatang nungai traga de kappa yai ko kappa de hongna san haide thamoina pamjab dom phangda bai de nupi di la dana sanapot mithai chana khona bo khoina pam traga de mama ningai to laibiyo hai ne phangdru ningai te ne si kappa yai aduga adu de khatang hena nungai traba nang khatang hena nungsi raba kappa de yarakta ba stage kappa na pelakta ba stage to eta ko pochai gumba thugai ba phone gumba thugai ba ade glass ade goddess te ba glass gumba almera ge glass gumba adu gumba thugai ba adu yam kaina nungai traba ko na khoyum da flat tv gum leita de ko flat tv gumba jo adu gum jam thugai ba ki su kai de adu ga nupi kaina ba in damak tane ga na ga nisha ga chasa ma nisha ga cha ba horok pada adu kai dong ga to bi nu e haji youth sing na kamra nisha chai de ko 85% de kamra nupi gi matang de chai je nupi gi songno ba nupi kaina de bai si jem thak chalo bai si jem lanjal lo da ta na ko to phadam ne mai chak to phadam ne na adu do nang do nupi do kaina bai mai chak to khar kanda atopa nupi ima la kanda kaina mai chak to ko ra matum de kamra nang nisha du di lai chu le hawni ba nangon da addicted or le hawre nangon da addict oiram ni na nang thadok pangam roi ba nasa dum su olai adu yam ti wa bo ne ba aduna pochai da thugai ba pochai da thugai matam ne nangon da kai kana phangani ha da kamra nang hayeng ko nupi du gi matang da saw ba khot pa phara matam da kamra pochai du gi mang bai value do khangakani ba as aina si thugai je soire ko aina si kahali je soire ko kisu natam da si kai re ko ha da nang mathangi tab da ko nang adugum ba pochai da kisu nung da thugai ningoi ba adumaina pot ki value do khang matam da pochai thugai bi tak long sing to pangami dana adumaina nangi hakchang value nangi thawai value da khangak pa matam da ko nisha dun yomjan gi boita di ko nang sin to pangamoi yam wana thokani nisha cha khodimak hung bangamoi habina te ko loina mak tingam ni adubu arai bina te ko nisha cha ram ga to kani habe wari ja hade ngasi tang ne hayeng dagi tu age har cha gi pot ta ngasi tang ha ga hayeng ju ngasi orakani hangche chu ngasi orakani adana